Mami Mao Akwaba and Faumbra Ghana in SEM TVGH so what frame Adjoa searching. I will serve Mr. Unsubscribe and Mr. on our subscribe. Found some notification bell also for more news. Aminim search ya chira chama wunti media Galamsey etu atwa e Ghana. Se tu ntwa de ene Nyankopon obebu obia tense di university e. Nyankopon ni nsuo ni nnua o matwa ye ho ahie. Obebu obia tense di university e. Se Galamsey eso ntwa wo Ghana ha. Che ya chira chama wuntumi na Galamsey etu ntwa Nyankopon obebu obia tense di university e. Adai. Chama wuntumi ne kun atamel sana. Chama wuntumi no. O ne kun jo mama maame ana. Dabiu. Adai wuntumi ne kun ami sa ata na asesen. 20 years. Adai. Boni ben. For Galamsey 20 years. Na even the kum nipa kwan pokura ye man sen. Obi e wakum nipa kwan pa ya che na asam akokɔ so akodi na asam gam. Ye man sen. 20 years. Hey. We na friend show us the way no. We the NDC for challenge people for kwan yo. Enti same jamfi awo sisi ano wo awo gawadi oman sika nyina no. Gold boy sika wadi sika nyina no. Duwa si amacha ma want me for Galamsey saying 20 years ya wan kasa mu ya ma saying. Same jamfi wa de twa wonfie fato no mansa na ban na sesa. Fa wonfie betudwa fa ma ye na ye fa ma wo say Dabi ya chama want me 20 years yes wakoye Galamsey keke NDC for say chama want me akoye Galamsey nti ya man 20 years onko dem na won san koye dwan ya san fine no Sam Jamfi Oni Sam George man hwe ya masa wo betimi adi mu nkwa na nyina o prison sa ban sesa ai wo betimi adi mu nkwa na nyina o prison ya kana kwara na kire mo Saban sesa Sam Jamfi Sam George ani ato forcing wo hwe amon kwan nyina mu betime twa no prison because you say no mercy for the cripple after the criminal 20 years your mama pede we huni o ye because one hwe ya won eya opa na audition NDC for na onim and we NDC ni bia na we appointee a ema wani ni we NDC supporter kra ema wani nji because mo appointees no Sam Jamfi ne nkrofo de be ye omo no oman we mutena enye omo de mun enye NDC for de uti mu de munyimi sa why me show video wetina o complain say identity no nko alaba na ba bia asantefo no wono nko amo no ana wo yesa wan say usu de go sam usu ensu onko honso adwen na o mutirimu no onum se munim nyansa magimi te wo say treat him bad una woni kankam no sinkunya eto aiba omia ni say ba omia aye fen say Musa ne nsuo to ana e ma ne ba bi trae ana Musa pese obeye obedi ade o frɛ obi papa sɛ oyi Musa oya akwa nti won deserve sɛ e wo sɛ obedi president adwin we tribalism adwin boninti e bi e won kwasefo no mbitirimu nti ana ye nya nkwasefo bi hye am kutupa mama nkoto aba no oyesei mama nto oyesei mama nto ma yesei ana mutie nkwasefo we nu ma no ene mo ne obie nu wa ene owekoma mo baabi a ehwo ye dati alaba ho no esen de onwe baabi omo ye sa demolish yo omane ho ene won ko I'm telling you wo de wo abehu so mbekọ alaba ka kire me on ko da you know why ne nkrofo ne go mo baabi omo ye exercise we no kire me say baabi bia omo ye sa demolition we nyina ye part a omo to obagensi MP NDC ambetchre mu rough or sentiment mo so be si market ana ohun se market na mo pe e je se keje tiara obato aso na ya wie ade interchange ade anwo pa no into destroy no ye market ni interchange mo wie na makoma no tum din e free sa break on ye to ba bi mu a ye nka se we ye kramuni we ye sremuni we ye akwa we ye debra we ye hwanhwani
ye bedwene se nipa dwene next time ye to aba na enko ye se we die we yesremuni ena obitimi sine se duasa se ba umia de ade na metra se mata etani de ye to aba ma asasanteni na asa kanni ba ade na me kanni metra se na mekoto aba ma tani mekoto ma kramuni zo medi mi so yes de odi usu se sia no oye tani no e kramo ana oye ba Christianity oye tani but esa anse mo man krofo tumfutu gu yetiri mu no a mo de yaw etina efia nkoto oba no ene tani ni bia ana odi usu a o kire o se yes me eye me de papa eye me de pa se sa de wi akoso na ye de yesu de sua de kese de ama eye me de pa se ka moto oba de ma tani na se kramoni na ka sa no ma wendi ehu obi a wakoma pa adwen ye madaache ho moto aba anya dwembone ana mo anyi entasam ema ka Japan wei ene ne nkwasiafo wenum ebe hyem kutupa ebe da damo ana ye obi a hoho de ye de ne me de ade ana ye ma na yere yi bokina ayini ana furani ni ana mo jimi mu ho a me eye me de papa ene wo so ye ne mo na musua bibi firim mi owie kumasi a oba still reading oba kire ya confirmation oba kire en say yes no ko ye je owie a wade ba mikrom oba punish ye nyina wo ko still reading a mi mikrom a chimfui jimi oba ko ne achim ni gina ho odwan no ono e campaign ma ayi John Dramani Mahama jimi wonu atinye bedina na abonten bie ne sebie sese achim mafia achim sakawa obekona otitinto tinto achim nipa otinto no dira ho adan ya meje campaign na hama wadwen ya adwuma oba ho from Kumasi no still region is next mo betim shege next time ye na any be ho so wo mo identify mo NDC identify no clearly say account for your enemies. Yes. Party no, the tea party no. None the area Santini, but one spare Asante. One spare account. I say MPP. Now my party not now. Me see NDC is heading to destruction. Obi entry to one. So man yadi anamon person mutu say ye public tribunal. Na yadi achichire nkrofo. Omo nyina me botani nyina ne se omo be no ma kekere MPP for do makogum thinking say omo yesa MPP no begu na NDC anya hoden me se NDC wo mo bo mamna no ma be kwa akotom na abaya se mizemfo amuhu omu nei muhu omu da biara da etamo kama NDC ya ewo sesei President Mahama ne nkrofo mo handle sesei no ebe me na yesa CPP obe ho by name Obia ni ho betimi abaya Ghana one party state. Obia ni ho. Rollins mpa 1992 okọ parliament no ni opposition bia and MPP fo ba kokora anko ho no. Wentimi anya Ghana one party state. Na campus John Mahama. Okay. NDC for anywhere to me. To me kase wo Ghana obia nya bida. Kwame Nkrumah mpo enya bisa. There be. Kwame Nkrumah did 9 years in yes. NDC for rule of my Ghana dictatorship 11 years. 11 years. And now ye ba democratic rule and now democratic governance and so 8 years. Ye kabuma say 19 uninterrupted years. 19 years. Okudelo mutu ndi ba Ghana. Man your money ye. Eti de mi hu to obi ti say President Mahama no opeso blame na Akufo Addo. Na just say I feel scandalized. Okay. Before some beto aso no mama ye ni san komo enwie. Okay. Na me ne ma ba beto enkomo no so mostly related to Rano a ye jilin and dra. Okay. 1 year. Me ho asem kapa. Me ne lawyer Maurice Sampao ini enkomo kakra na ye hwade. Council, good morning. Good morning. Me patro. We could just NCA my telephone myself for the other. A telephone na ahwefo nyina agye so. Me gidi so ho ye. Acho me wo ye pa. Okay.
abayewa yi a ɔyɛ NPP TikToker ne activist yi yɛkyere no n'anom yehu wɔ social media so ne yɛsɛ wɔ plead guilty ama yɛahyɛ sɛ yɛnkɔyɛ pregnancy test na yɛma no sentence akyire ɛne yehu a video of awura no ne body part onye obi phone recorded the ba sɛ yabo no ɛwɔ cell hɔ ama yɛde wayare kra me yɛde nakɔ hospital I think was painted so baby endra asa agrag